Kere erlangirinde abayira bosi ahatu nakuye peka wako mulembe okusinga balonzolo mu diaspora au subosi. You know, no mwanga nabone in the country, but through kingdom wakwanza ngere mu diaspora kandi wone mu country because you are not there in the kingdom. Umawulanga Kampala eno the kingdom eri Kasese kusi Rwenzori ne wuli ya Kampala eno kusi ulijija nave na tukakwira mu category eya eri mu diaspora kundi ukabisude menye bikaya mu kingdom ya ngabere betu ne kingdom ya bili chika kwa langereze peka utweko kuvangu abali mu diaspora bakanga nayo obusinga bwabo uko bukakola kandi bamenye nabo yabaliyeyo kuba subjects esho obusinga bw'enzururu obuseko bichafu na yera abalinda bindi abanya Kasese bindi abanya Bujumbura bindi abalebe mukinanga woyo yo meeting isiringa head sisi bisiri hano nabali yiye Uganda kendi bahikako kandi abayira bali kitete abantu bali Canada abantu bali USA abantu bali mu UK abantu bali hayi France au Suisse bindi abakabyayo. So we're going to reach them here no kutulangere in chubus kenda rahawo isesi the kingdom siadri suka yana kula ya Uganda yoko then strong kingdom yote connection ya man yabrera ananga abaganda busiona nikere all over the world babrera yebisingi kali nerira y'abantu babo ukana langira handi bamasano maybe with the kabaka akachungula obichiko lwa Buganda neriba mukanga kabaka oyini wilisazalia uli California oyini wilisazalia uli Washington oyini wilisazalia uli Canada yu mutinanga woyu. So iba bakwenda ababisundira kasombolere abaka representing the kingdom there. Construction of OBR Palace and a residential palace for the king. Twabwire tuti a government yinamutulengekaniako betu kandibwa wamaba na chiriricha iwa ikantura tukata kutwalebya kuti His Majesty omusenga na royal family yosi yenaute a royal residence. Ekyo chikuru tukende babura kuchindeke le enyuma tukatyesha banangana twagalebya omwaki oyo wamahwa.